Empian nika pengajian mungkin kan raja gajar. Nah, Jepon lebih utama ketimbang sholat sunat 1000 rakaat. 1000 ya. Ini kemarin sana mulai kadang-kadang elang nih pick up bro. Elangi pick up bro. Elangi pick up bro. Acet kira ceti pick up. Baju toju nih pick up. Pasti kandaan. Bada si mancung wanita perkasa. Lembah angin. Pangocan. Mbak, bener tahu mbak. Saya ada. Aroba, bener tahu. Arway 2 iba. Aro sengudeh. Masa. Orang dimecandakin, orang Pamekasan. Payah mencurigakan koban bahaya ya. Orang Pamekasan kok ya Allah, haram enjo. Takwa, takut sama yang tua. Biar lah tak ada gencer biar. Ya kau curiga yang tak kebala gua. Ya Allah. Tak kebala apa suruh jelek balaan. Dosa kasar. Bahaya pun pak. Wes lanjut. Bodoh sesenika. Bentau bak sebudi nengkor bak. Mak payang kui kepim masa. Ya Allah, bak abang tak ada ini. Tepat. Dengan anu na lagu Indonesia Raya ada. Salon ba agak Hotman Paris. Permata-permatan ba. Ambian tau sa sini ka maleta ka hajat kia. Maleta dergeder gitu iya. Ambian ngocak marin ka lagi. Marana ka ko turaboy kerbay. Marana ka ko turaboy kerbay gitu. Dan selagi aboy kerbay tanah kita locot tuh. Si beda anu neruwa kadin anu. Pak ngocak selaki emas. Oh iya kak, minta berapa on. Matulah on kuliku. Allah gak bersekian gram. Mbak nih jadi andi emas berat sampai 20 kilo kita tuh manis syukur. Emas apa kak? Emas Durrahman. Mayu pun tak berjanji tembang. Hah? Makan ambian syukur Mas Ilyas, Mas Durrahman, Mas Durahe, Mas Sepur, harus siapa dari Romaro, Mas Musleh, Mas Palsu, Mas Banser, syukur.
Alhamdulillah. Sip.